Danes bomo testirali inteligenco mojih pesekov. Imam pa 3 mopseke. Frida je prvi test že padla. Kaj bo pa test potekal? Psa bom približal zraven stene in če se bo pes uprl, dal tačke gor, te pomeni, da je pes inteligenten. Če pa se bom pustil, da se zaleti noter v obraz, te pa nima najvišjega IQ-ja. Začeli bomo z Manco, z najmlajšo mopsiko. Ajde, Manca, imaš to? Manca? Bravo! Manca je inteligentna. Naslednja je Fridica. Frida, imaš to? Frida, glej. Še enkrat? Bravo, Fridica. Zdaj pa moj pametno Oskar. Oskar, še enkrat. Bravo.